ye jeni biae ye dia nyen semo mini manaka di manajela mi homo se kofwe mi le mi besumo itumo ayawa kokula ayawa ko itijoke jogonji lano lucholumo no le fe follow ayawa ko itijoke jogonji lano lucholumo no le fe follow kedi mi egbe ngomo tamo we kofwe mi le mi besumo itumo ayawa kokula ayawa ko itijoke jogonji lano lucholumo no le fe follow ayawa ko itijoke jogonji lano lucholumo no le fe follow meba adesa wayefwe nekano ye jeli biae ye nanye wotri mini manaka di manajela mi no fiano mi mangme mi walae ili bia follow ni meba no wayefwe nekano ye jeli biae ye dia nyen semo mini manaka di manajela mi ngomo efe mi mangme mi walae ili bia follow ni nila sakamae doa sakamae moniji nyungo nila sakamale doa sakamale moniji nyungo lele ke oje sani ole moniji nyungo sani ole moniji Yesu sani ole obolo o mashi radio wokeja oyalogo gbeji ni Tettey Lartey ngmeneji gbe ni ji nyuma ke ete ye agbe na nyon lemle the 13th of April 2022 wo henye fen awa tush komeko nkemba ni fe mo no ye o machine no ni ji many ya no sate odi enche ohie momle ke o isa momle ke many ya no momo tamo we bofwe mi le mi besumo itumo ayawa kokula tamo beni dane wo ke ba nyegbe no bene hu woba ekun woba ekun no la efe sanene woba ngamo keje woche ni gonti ajo tukpa manche ke agbene hu na odi adenku kenklemo di anyamanye ke won banye di manye sanene fe mo hu ni baba fita wo here ke woba ye be ke wo henye fen awa tu beda wiemo ni ji he wale wiemo woke ba nyegbe no daji make hay when the sun shines no fe no fe mo le feel ni ibaye emu mashi radio coming to you live from the heart of the city woke gamashi waje mashi emle wo ba ke han gan adangbe akuchi fe echencho ke ni fe mo ba ba nyegbe no Mrs Ruby ayi liake obashe omu Mrs Ruby ayi sanine woke womba ode manye kenje UK ton dienche wo ba fo e slaw ke wo ba woke ni fe mo abanyegbe no mashi radio woke mini ja oya logo Jenny's Pizza. You can buy a pizza from Jenny's Pizza at 50% discount. That's the Chempe promotion. You buy a pizza at half price from 12 to 6. This is every Monday and Thursday. Pizza dakeda. Oh hipe. Alo nyo ushe Jenny's Pizza pe. Basanoli akeshi ushka. Ako wajami pepe. Wanyanya Jenny's Pizza. Yeah, akukwa food to run about. Dansoman. Benin Airport, Accra, Weja Junction, White Cross, Konongo, Kumasi, Prade Junction, Trader Junction, Benin Insute, Fair Kumasi Niamle, Wanocha Jenny's Pizza, 0268 595 222 0268 595 222 Jenny's Pizza, get Chempe o Chempe.
Jeme huno the mastermind multimedia concept. If you're printing, branding, posters, flyers, kekukume. Mo banale what to traffic light shishi. Iji Overton building me. Overton building shishi wana mastermind multimedia concept. Banya ochale 0244 643 647 0244 643 647. But on the gym, boxing and fitness gym. The gym, boxing and fitness gym. No, ubakasi actually phone. Wanyo chill bank amolo trame 0545 193 289 0545 193 289. The gym bar and restaurant. Lemo bana jollof rice, fried rice. Bana no go to mo plain rice, hot chicken wings. Downfair dani utawo at a very good price. Jalawakra. Fio go call here no kongwe pe. No ba ye ken no ba nuele. Undi ba she no da no ba she. O mashi radio okeja oya logo. Bejemo banyo na the gym bar and restaurant. Yeah, Osikan Park no. Ke gym boxing and fitness gym no yo the same building Chukumemi behind the Enterprise Insurance. Yeah, High Street no. Banyo trame 0574 947 005 0574 947 005. The gym bar and restaurant Kemini Uba na Olile. Follow me. Nila sakamale, nawa sakamale, moniji nyuwa. Nila sakamale. Shikome ko mashi radio okeja oya logo. Keni fimo mbanye Pastor Jonathan Kofi Ibashe. No echenchon. Keni fimo babanye gbenon fair for ye o machine. Shani ne mangan technical producer Jini Lai. Keni mo ajob. Ke modini ubo. Okay, few obaye mu. Ye waje shishimu. No mo le wono olululu kenja. Few wacho nkuni yelilo. Pastor Jonathan. Pastor Jonathan. Shanine wake mihabu ushui. Ushui mra. Yo. Nakano. Beblefu wake good afternoon. Neni chomi. Ushui mra. Sani if I can be ne sani kefe o kase kike onangamo. Nakai anya adumoshi. Nakai ojugba adienche. Ojugba adien. Iyo yake shiya ya ojugba. Nyumo drumo na shiya ya ojugba. Ondan cholesh. Shiya ya ojugba. Owada no shiya ke ngino wa pe for your machine oni. Amen. Oke few wa chona. Amen. Amen. Pastor Jonathan dani wo ba bon programme wa jishishin. Ona ge mami e video wa. And you say no ni mami video na kan. You say wa nimba hu ele kenkle nyuma jo o woto ebulo efe mama Ruby ayi ke many bo to efe nimba le akwa bi mi sande wo ife di minta ma yue be wo madumo no mi wo yo. Last week e kun san wo yue fiu na kan ni gan wo yo le sani no pa e bake nekemla ake afi din atra instruments can be ness and what bomodeni wo ye no okay eja ke moko mankan she follow ke oke basomote wo wote amekume osomomi ayebe na ke fear fasting ayebe na ke fear ni mlaba na yi ono wo ke ganhu onupa etashi na me na ke o neke dio femo be ne for nyonkome e ba wa ma then sani wo bo ametueni wo ye no eneje gidigidi ko ni ne nyonko mo yele je no ko ni nakai ake tu ebu infi afolation wa denche nakai o ke hani wo fen wo e ba jowo ni inti ku ka ba asani woni wo ye mla no koko meni o mi ni gio o manyesa ni alo ngomo sane wa jake 1 year fame mi ona ke wo fen mo oja nakai 1 year fame mi
ya so mo atra instruments won jo won fe no fe no ni sani wo fe e won nakai 1 month kun ni wo ba kola ke eku e ba gba wona mi ni woni wonye wo ko the positive side ni your 1 month mi ni wonye wo fe dio ni ona ayemekumeni neke 1 month ni wo you on ameke fe fasting ayemekumeni ko obanje neke most of the time say neke wo 1 month na mi ni wo you on infio ni modromo na dwamoni baji wo fe forum watashi koklo ni wo kase oni ke aha scripture mo fe mo ya kase ona je gidigidi je blomo sande ni ke asafo kun ni eda ni ba jela nyami ona wo ba nye wo fe no ko ni still wo ba fe dio ni ekenomo eba ekenomo ba ejage ni Christopher eji wo le sa no wo ba fe no ko ni e ba hanno mo gbe alo gidigidi fe mo gbe ona be ni chon aha Blofo you no kwake when you go to Rome you do what Romans do. You do what Romans do. For 1 month, echile wo bottom. Nakai. No ba nye ehani kon ni ake wo shpon ekwen ojogba. Yeah, sure. Esole mo anwo ya fa ke fita eke eye mu. Ona ke be ni ganu pa ensole e. Won sole won ye won bua. E fe ni wo ba chon le. E ba yin. Okay. Jo Pastor Jonathan mi to woje woni fe mo shishin. Mene wo bakwe alo hicho ni wonkweji who is a wife in marriage niji namoji ohe fatalo je blanchi hile shin mi to wokwe last week ni se ochie ihwe ni bi enyoko ni wo ba yue ni wo ba mu sanegba na niji chosemo ke ngawo chosemo okay. Yes mi to wokwe chosemo ekomeni follow eke ha bi dani aya blanching lemli alo ka ame boutique blanching lemli chosemo ekumeni ameke kura amehini ejio ebuame no pastor Jonathan wakwe chosemo menji chosemo ekume ni dani wo baba who is a wife or naka o mi to we yitumo 15 minutes ko nu okekwe yo ojogba wonga ni gonti ajo atupa manche ona ife ne yo Yehowa fatei ake nyumo ejo leke neke jomoni fe no ko neke ni won wo ba kase ni ye no alo no ni yo wo jomomi wo ba chon ni wo ke mambi eyi aboa ma fe ke won kwe chosemo ni ake chosi obi dana me ya blamiye most of the time say obana ake be good noni yo menjake woke wo follow your sha nakai noni woni infading and sani bekume wana practical examples ona ni woke gbogbo ihe kokko ne ka fe to mo won yue le keke ona o ko bi e sha chose mo le ji on shikeje bi sha blofo you no kwa ke charity begins at home nakai ona whatever charity begins ejo sha yo chose mo dano ba ya gbara mi last week wo you no kwa ke ko ke gbeke alo ka bifau ye sha da be fen be chose mo je na yi mo alo achon mo no na fipe ni bi ami ona dan ni mo ba da ne ya school e ba ko chose mo ko ye school ya mi ne kan le wolo e ba na chose mo ko ye gen e bi ya so mo o so fo ye wo nga e ba na chose mo ko ye gen o chose mo le e gba bolewo okay shida ne yo mo ko mi yake ye wo dale mi ke wo hin fe mo mi ke wo ye ya fe mo mi ye e so e ko no da ni chose mo anya ke fi ko e don ona ni da be fe bi en yo mo ake adesan yo ne da be fe be won na chose mo yi chose mo to mo ngawo won na chose mo won na ngawo shi e so he ko na gbene na chose bo alo awo bo nga bo ni sani onna dwemo ni yo chose mo na attack ha bo emi no ko no ya na kan gbe e jake ke oda no she he ko e obi bi o mi ka chose bo alo o fe no ko na wo nga no ko big market pan sila o ye fi o ko ni o fe sharp be kuma hu anya mo bo keke adufu bo fi o ko lo yin abo yi no
she shall be kumeuni oda ona ni anya woni ne yono tumo beno jigbeken no ewo chosemo e sho ekoni call da bodi enche nisani o make sure ake chosemo alon neke gbeni kefe nsumo maya ona neke gbeni ke chono mana wala wo chosemo ni ba e ba wami ni neke gbeni ni chono mayemu yaje alo maji oti yejeme. Apart from that anya ke chosemo afimokwe ni moni bible like moni we pene chosemo bulu ni eke money he that hates correction is a fool. Money ekpene chosemo taflache eke bible like taflache woje e hani wonu ake money pas ekpene chosemo bulu ni because kokpene chosemo bepi ogbi ona ye hene sa na ogbi ona ye okay ona no ni game onu pa yu ake e so ekoni onake mene awolenga achosele ayu no ni sana ba ayu efe ekpene ono kpene no nupa ayu mo ba me ake dani bulu ba na jomo lo mi wale feta ona beni cho ni heni wochon ayo nupa ekomeni amechomi da heni wo ba she ayeme komeni amechomi na meho na mele ake no ni mi no yo ba wa be wale wa abo o chose mo le e general keje gbomo de san bibio mi an kata beni e ba gbo e wo yan si e chose mo mi she wote me kome wo ko chose mo serious ake o ni minta maji neke wo mako neke chose mo koni ewa mi ni manyimaji no ni minta maji e je na kan le eno ba gbina ye le boden chose mo bolen chose mo kon no ai o pin to be na yo ni Pastor Derick, welcome. Thank you. What jinshi o mo shin be if take okla ta ko mo san igba ba ngon ihe on ya ke eno je mo fe mo yoju ba wonda ni choleshi o yo si ake ma mi age of you Ma mi age of mo she o notice no niji yeah o fe wole bi ami nu wo yo nakai ake ne kan bi ami wo gamashin akọ nyonkobe ake nduma bona fe ni ake sai ke han fi yele ni di gama fi yele na cholo mo wo wo no jino ni eke po fi mo ba wo gansate bi ami jo era don but ni se o chile ni who wakwe parents ruling child's marriage alo children's marriage she work be na no ngene mi ta oni wo mu na wo ke wo akwe no ni ji chosemo ke chosemo ke ngawo no won to wakwe chosemo ko ni ke wo gbe no na ke wo ba ngene uti incho ni won to wakwe ni ji who is a wife na mo ji hit fatalo ye blanchin lem no ko eje me won to wakwe chosemo ni follow e ko meke ha amebi ye bo ame ko mi wo ko mi ha wo to e bolo ke wo pelo efe oshwe papa so for join and you ake no ye je nkometo wele chosemo no mi wo yo onke ashibeni o ba shijele mi wo ya ta flat je egbe kepa achosi yo shi anyo achosi yo no pa mu sike won ko chosemo ni ake ha bi dana me boti ogblan mi ke won ko bi ye agbe fan gbe maka ke chosemo ni abanya ke ha bi ye dana me boti ogblan mi ekodi hesamo ekodi shia samo ekodi bona ke wuyu bona somo wa boni achosi obi ha boni achon bi boni ayuo ke shia samo ke fale femo ni ke won ko ye hin agbefan gbe hu ame chose mo na ke ha meji ake boni ake yo hin oshin boni ajosu mo po achon yo alonga ke boni ake nga hu yu boni anyo achosi obi ye shia ye nyumo gbe shemo na ja ke nu ele di yicho ke ha weku e le di moni e pilot o weku e ni weku e ba gbe na ye
e wo chose mo ni akehan nu ke yo fe ke ya blanche le mi eji no ko ni eji oti ni ehia ojogban po dani ameba gbe na ye osofo ya de nke ha counseling wo shia no shia na wo eji no ko ni ehia ne o na ke be pie wo ko wo ngbe wo no keche de sane ne ke bia me wo ko wo se ni wo nyeme fateme ba ke sanko fa no ye nchi wo ke wo shi no ko wo bo mode ni wa ko ni wo ke chose wo biye e ba hani mi she abago blanche la mi shi pastor der mi jinga wo kumeni ko ko ehia ke shi follow e ba wo amebi dan amebute blanche le if you make wo yin no bia ne no yo bi ekume efia metomo amelefia me follow efia metomo o monika mi ayu den je lefele wo mini poten ba nye ke mi ayu ni ke gbeke ni onye koche wiemu atuni bia ne ni efe ba ko lefia me be no ko be na me ba gbe no ba nye oke wo fe momi na wa lo chose mo ko na ba nya ke yan bi dan amebote blami e ko jite mo be ni iwe ke chon hin ake esani bi ye wo chon me boni afi oshiani kenklen boni le yo e ba se ye ha boni ba kulo ye ha e da ke wo yin ni wo yo ne wo hingbe ji wo fe oni wo ko oni e wo ke wona o fale fe momi ke o shian kula momi ke gbogbo mo tuo e kula momi e ha ni be bi hingbe ya jo e kloko me ni noji one thing ni esani wo ye 4 year wo ke wo bi ya yo jogba dan na me ya glami meno ba na gbeke ne ye 25 years alo blayo ni ye 27 years efo ekomi alo enyo be no ba na le ta shian te ta flat e die e fofo fe ehue no e jake efo ekomi efo enyo no etu an ko ogbo ko fo tempo no etu an ko ogbo o e kula mo eyan ojogban le sanu no le akeke shian po no je na fio na kan eno ya gblan mi no ya ko ni nu ama me shian fe na kan e wasa no lo e kula mo na ma tu wasa no le boni afio shian ni bona huo ni bona satumi bona ko bi adua me na wo ame gbalo achosi ame bona ko iwa don bona ko opo boni ka tomu kono na ko afai ke ni bibibi ko meni I believe age ke wo kase alo wo follow e ke chose wo dan wo bote blami e ke fe mi ake wo bana na ba chonko to mo bi ni mene wo na leye wo blanche le ami yeah right Pastor Jonathan okay ko ba fita alo wo ya ni benoni nke fata he osofo no ko ma ju ma wie o ko shegbla o to obote gbla mi oloyeju ka ke fe mo flo mo ko na ke e afi nkate ewu no ifi ake ne a nkate bi na kotole ni e twa o mi na ewu lenu ne ke ngo fi ewu mi ni na mo abafa ona be ni chon no fi na akase o hia ni fe mo no ni okase o yo bibio mi e ka o wana number 2 no mi tan nke ba minji bekme environment mi no ba aje ke o fe careful no ba bunga wo toye e ba mobo nke mobo e ba affect bo yogbala mi isu mo ma che eko nini ne cha ye ko me ni ko yin ko te je pole cho ba no ko bla ye fe am suman to mo eko mi okokwe na inu o ta o sumo yoko eje besani bonu ele nchasa no na eno ya kenoni possibly obana your blashilem eko environment ko ni ko bote mi ye ame fo ame chichi tumobelo so fo ye aye hin ku ni sumo na kakra ne ba je ma mi ba ni ba na ke o chichi jole no fo la lo po chichi ke ni bi shi be ko me ejo environment mo mi me ni ba wo nga me fa me fi o no ba ya jempe obana ke bi ne ke gba alo ne ke no ko ame fi o dani bohu kanu jibo ya no awu ona be ni choje na kan o ba wo no ko na gbene wa flake o ba nyo correct shi e ba wa ahabu if you want to correct it because mo we fe an we kai mo ko ni yo ekwe mo ko ni ejenshona dan be pi ameje ame atade na me wo ye top because ko yo ngo ni bu we ko o je legon awo dan ato atale no in fact kokwe na yen si mo ba mo bomo ne shagbene you would oba sano face reality ona ni kokwe na yen it will bring about divorce ke last time if a research go on 2021 ekwe benu oba ya oba the number of marriages ni te no ye
local nine the number of divorces now may report is so massive all because of neke ngawone hana gbabo dano ya yemoni chini no yemoni chini ni money buoto ye they tawo ngawo say in the multitude of counsel there is safety yo we radon be wa feel ya kunu kwe no ni poteni mene woka bok mono mene won kwe money jinga ye blanc Pastor Jonathan ejeme won to okwe money jinga who is a wife in marriage alo who is a wife okay kenklen biane any she ofane dano ba cha no okay. Mrs. Rubiai okay, hello guys, good afternoon. Hope good afternoon. You all doing great. Ofane wo ojugba you ojugba e chewo guys you wo mama enyum ajole wo mama engbele enyum ajole wa deche we love her. Okay. Yes, Kemi Yano. Ken claim mene the bear wife. What misinterpret le. Ona o kake yoneda ne fo ko me be kuma chole wife. Yona wo ko le dash. Ele we danyeshi. Again info na ele we de danyeshi. Oh okay. Yoneda ne fo a chole wife. Yoni fe jolly a chole wife. Yoni awon no say a chole wife. In fact, but you a fair keke ake wife. She can't the word wife. According to what law say, wife ji mokoni legally amarile. Ona ni bepi because of what system say of marriage where ordinance marriage, ni where customary marriage. Customarily ke weku hebu awomi you are a wife. According to mla ni ke oke ba court ni ji amla lo ehun megbe akenye ba nyenye hinshi ni nyewoga with a certificate you are also a wife. She ke won botemi odogba je gbe follow ni han fi onga ona tumo mo fe mo marry ko a chop wife ni won when make me blame ni in fact ko ke mene e blame alo a chole wife mo ko ba ke a mene ko esa po na chole na kan gbe eja ke eni fe mo ona dane wo yo mo kwa ke ayepe mo ye no flikipe oni fe mo hu a chop wa actions speak louder than words e kenke baga mi ebe ni fe mo eyu wa fi wona awie mo o je ni tumo e kan wona ake wife so ni fe mo hu ha mokopo ayayokoni ebote ko glami ona she ke moko na le ba ke o oblayo ne eni fe mo chon ake she's a wife material but ake wife e ko epeto yi o mari ko mo ne ska nabo nga ku ehione yo Dani tumobeni you customary liye aye shiangla na ye ordinance noni amla lo ehun mogbe she woni fe mo bepi e wo shion no ha ni yojio nga oti ekwani o mari no ke owu ye shian lo ke nga ye shian noni bani oji oti e ji oni fe mo noni ba no wu achabo ake ingane ji oni fe mo that's that's nonima you ake eji wife and what my bote bible let me shlau ni ma chon the origination of wife no ko no me ka say this week Genesis chapter 2 verse 18 Genesis 2:18 eke and the Lord God said it is not good that the man should be alone. I will make him an helpmeet for him. Ona, the key word, noni nyumocho, nga, niji nga, ojogba, ne ye suba. Ya blofo mi ye nyumo, ingme na wachele wife, wachole a helpmeet. Ni this is the, BNN na jena abonga, alo helpmeet.
mokoni enake ehye ni esumoneke nu ahinshi ni efe ready ake mo fe muni ni mo ke ba jole e ba wale. This is a helpmeet. This is a wife. Ko dwomo ye nakan no dwomo betumo biblically o dwomo betumo I know my right. She inna papa na mfe neke na nkwa nyumo kele jomi she eye ni bi komehuni inna nkwa ma wale no ni na na efi o nyumo ka mo twi no ake ke aleno e ba bibo simo ni nyenye nhie be oyinto fe no yeji o ya no wale ye ni fe mo mi you qualify, you are a wife, you are a helpmeet. She mean I am a wife, she I know my right to be here. Ona I me fe ko ready ake ba ne ba e take enu ahin shi ne wa nu e she ba yeli ne nyumo yinto na no ne wo na abonga ne ba wa nu okay yo jibo ni je wa lo jibo e ba je nga jibo na kan. That's all. Pastor Derick in like in pack a pib after it lele yes vraiment que on kwe moni jinga alo ngamen bla mojo bang ye blanching le mi vraiment que ça faut chonye de wi ake nga waloni ni lele naka yin to ni nyomo ke to blanching aga yo ni ba e ba ne ba wa Adam ni ji ewule ko ni eden true ene ke we de e wan le ni akola na kan eden true ni ewu hwe ni ewu yibi a water garden e ko lu eni yo mi ha me ni na me yi e ga ke no mi ni ke se na mo ba he anu ba na egwa me ba yi si yo ni ewa e fatalo alo le demo ke susumo ne ke ba mi mami ke aga ke nyomo ba nke han wule ni ke ni na mo ba nke ba hia yinto gbonyo na wo gbonyo no mami e wo bo ni ko ko na hie e ke bo shenge ko de ba shibo ye beti ni ba ndo hia situation ke o kan de about lo each only din your mind e take come Proverbs 31 verse 10 coming down when egbela yo papa mlin ojoban ne ko le be e wonye maka ne fe shi mamma mo oti ko ma no ni e ba wa wo e pa o fa no ni wo ba ni di efe bo mo de no o kan ni ke e ba ye wo be e po because e nya ayeye ogbonyo na ye nga o ko dwo mo yin ye ogbonyo jibo je nga jibo wa jen pastor Derick na ke Proverbs 31 from the verse 10 Eke who can find a virtuous wife eke yo papa namo ana ni twange yo papa namo wa shi yo papa ye na papa ye eke yo papa namo ana ejla wafe tengle her price is far above rubies eke the heart of a husband that safely trusts in her so that he will have no need of spoil. Eke ewule hiyo nakanga eyo. Ni yapo age nwe ba adwen age ni mbehia ne ko ba fite yi. Ni mbehia ne mbiye na mo ba kwani. Ni mbehia ni macha ye no twumo ne tehia ba fite eke na kanu hiyo na papa na chen yo papa na ejie nakanga nu hiyo le ya wonke keye mami po edwen hia yi. Itakele eye ngako ye hia ni ba ko no fia no aye mojo bang. Verse 12 eke she will do him good and not evil all the days of her life. Eke yo papa efio ewu ejuno je efon ye ewalambe yanfen e woke yo jibo alo nga jibo alo pa ko ya bote mi ni ota no jinga papa ke wo yitomli ake ya ni yan fen wule e papa yan fen le juno ike inile ni yen ka fata wule no enu oke bobla ika plefio ka fata wule no enu oke bobla iye wale fio ni yon ka fata wule no enu oke bobla ni oke chose wo bi ni wo se ko e kamena e kwa medomo wo hu wo hin aka hwehwe ye wo gbole bia mi shike o ya ni onye yinto ko yo itomi ake ya ni ya mi ke ya monyomo mashima wule shike ya na ni ke ba ya weku mashia e da ko no pa po ka ke blanten so weku e ta flache yo jibo efe ba ko da o she blambo shi o febulu seriously because nakanuna kebo e obabi wa ke o mami ete wushi na na lolo ni ona chake mo ke don yale ni ya no ye hia shi kebo ke
kote ye ka fe no ho wule ka ya na atabo pongo ke oyin ni ke yin to ke ya blami ye o chen lo ba ko so ba ba hia e wo bomo da ke ya no ya o ba fe wule papaje e fon ye ko me ye ni e fon fe mo ko me na me fa me wule dia ke be mi na le ka play ko le 50 Ghana lo 30 Ghana mi ya ma mi ma ba ko le fe mo ni fi onu wona ko wo ye e ba ho ni e ke bi e ba ye kenu e jema mi ne ba na bi la ke aw iye fata lo ngbe ini eni alo ajele o ngbe ni eni yo ba no ba serve ni ma ye ne ba bi la ke be ka play ni oji no no oji e nko bi e wo ye ni wotro e wo bo mo de ni boya ta ni no ba ye neke suban eji no fun ni ofe owule ni fio be no ana ochi owule ye hie wa gbole na oba na ge ya ma mi ba hie mo se jo mo be hie don e ja ke na ge yo ni kele yo fe mi papa se ba mi fon fe mo te fio te nu ni atole ni ke tale ba su o sha ke nga fo ya mi ke kwa tale ba ge ni menu ngashi sa shi ne ge menu te che ne eje ma ne ke so yin pa na ge na kan la cha mi na ke ni ba mo ogbono no ni bo na ko yi e wo yo papa lo na e fio ewu eju e fe le fon But Pastor Derick, Jeme, but miniji the difference between a woman and a wife. Jo kenga. Miniji difference in yo. Kechon you more explanation no and miniji the difference between you kenga. Ke wo ke you e. Mo fe mo ye nyuma de boni ami nyuma bonu ne boyo. Nu ji mo ni ke magbla mi dugba ye wo sate nu wonu shishin. Nu ji mo ko ni ta flache ke ete ejuwe alo ete gbogbo e alo adomogota na ke mashu enu e egbeli asip ne mu enu chomi ne shuon si yo ji mo ni ta flache ke te ejuwe alo ekole ete gbogbo ya ke yan shu enu e ko to woshin ni shuon yo ji mo ko ni ta flache eye nakan henumo ni ejike da eji ofofo ta flache ina he ni fionu akono egbomoto ye he no jogban yo jimoko ni mo fia mo na ke mene ka akelete glami ehin alo ke akele na shikamo ehin ske akenga mokoni ese glan ni ebote glami nu eba chehiba aba bi ese ewe kuma de na kele ata shinana ni efe ni akayo gbayo yo ni lewu klamo elishia kwemo ta flache mo fia mo ni enyu ekoto oshi na esu onu e yo ni si je mo fia mo dinga na fe mo akasio na fe mo chosemoni na jimo alo na fe mo akasio ye me kroko me ajemba ke ekomedi nche ameshi gbe mo yamni no ke ba wo e nga ke eni imami gbeshi alo nyekwe na gbeshi ye mu ke ba wo he nga bona fe ni inka gbeshi ye mihu inga ninji alo igbla minimita umaya it was toto ye yo kenate Pastor Jonathan yo kenga na ge mo elia na it's true no so for you be me ko je otale na me for ye ke jeni to mo je ken wa me ko ani ame for hi so na ke danima channel ma wi ake chichijen wi ake nga saneji mukoni wa mo ni neba wa pesa ni neba ba bonu ye no no ofi dani ba wa bo je nu ni tachi ni ke newe lagba eflo dabi sani ofi enoko ni ke yo e ba na ke mene efi enoko o mini gbenon ma wale okay italian e ja je no ke engashi twashin alo je na ko yi engashi sashi besa no here bonu ano o mi twake o wale no o pa toke mo eje Ejake ngakpakpa isa no ba toki alo ba yu impa ke o egbo na po e o ba no chele ake ko e o ya matin foni ya shishwe mu aka ba femo inle mamiko ona ne mari ye ni le bibe kuma ke ewun ya ni tumo e chole e ba bile o shoda o fe neke o deodorant o ni be kuma fe onu ngolo because na ke woman mama fe ma mo no ke ba bi echulo e okay e make sure ake o ya agbo na ni mo ko ba yu ake no chichi an yo be shia be lenwe wa mo fi oni ye jengbe eke wa abojino
ona ke wo yue nu money jinga ke money ji you also for yue fe she no ni kwa fita eji ye bepi eje na me koto shi because ayanu ko ni koto shi ne shamo she bofe money ji e nu eni ne ko make shamo yo ke ni ji enyo amen oh no ji yo ji to mo be no so for you ni da ko de sane o ba na ke sane efe no koko kloji ke ojo o ba na ka lo kwale no yo ko po ya fa oni ji enyo o ba nye o ke chamo onyo ko ne ko me aha ko so ba mo ko bi apete bi no ba mo ko si nu ele ke du mo she ele ne ko me ele ba nye ke fife number 2 yo ji mo ko ni to mo be no so for you ke da eje fofo ena dukui egbomocho ncho ake mene yoni ona ena henumo blofo chono ko adolescent nle gambeni ona chakemo ye yo ehi nu nekeka nu da nu ji ochen most of the time say yo eje chen nakai ona obanna ake ogbohun agbene gbohun jepo aye ni bi ni ko na yo na ake mene yoni nu banye to ntwe she normally wo chose momi enu hi akwo wo ntwe she ye ato ameno obanna ye woto ani no obepie ke onani nu woto ani be kuma onupa wi ake beje yojibo mi no osa no wo ona she ke obanga be ngaji yo ni afe ni weku epele alo abla lo epele ni agbene oko wuye again for this reason a woman or a man shall live, not a wife. Don't know about she no me yojibo or doshi no afata owu ye hekome that abanya chebwake najio okay allo yo gba yo to mo no so for you or apart from no jin bi no yo the difference between ni ne yo nyen ni ekake me ye na me he ga na me wo but afeko eni olaka amukumoko mona fe ni nu ya ache ba ni abi eshi na fe ni etumo bobo aye kanleshi no wo ba mokola no ba no wo fe wonle otumo moni aya fele engagement ni michoake wedding allo weku ekpene ni weku ele ncheke yo nu habo ake wokpene kala insha fe no fe ni sana fe weku etashi sho no ebe na kai ona ewo ayeyo na yeyo gba yo ji mo na agbale ona be ni cho afi no fian no bia ne eke wuyo hia o bia ne be pie ka refer to le aka ake yo ne acho ake owula ne nga ida ka le ake ba fe no ni sani e ba fe aha jo ira don the few ko ba fi so for no yake na fe na yo ni je you fe you jinga yeah tomo benike won celebrate Mother's Day wo you ake o nya wo fe nya wo yo ni je you fe you di nya wo na ka no na fe na yo ni je you fe you jinga ira don be wole ake shin ke ngajibo nu shigbe momle ke shite mi fe sani onye ohije ohale sani is noko ni sani yo ye ke wa medwemomi na me ke wa medwemomi ake heni nyumode nche chofie jenebo nga reason ke bonga is to come and be a helpmeet ka ke helpmeet oboba wa moko ninu na efie na yemu oke mi ngoba alo sofo joya oleke osofo yeli mi achelawo ewo oni femo ke o wa mo fe aya na kangbe no wale bena fe ne dumoshi osofo yeli mi ka doctor ni no fe no ba fe ni egbe papa ba jepo ka jepo ko ba so yi no ji yinto na ke bonga eke amaka ne ko eke and the Lord God said it is not good that the man should be alone yake nu ekometo ba hinji e wo mabo he fatalo ni sale mahale ona ejake ke kweko lo ipo ne boke no fia no ame fatalo wo mabo he fatalo
ni ewale ni chumo ne ke wede ni chumo na ke we Adam de osofo ewiom e ka koni ekwe tro na ke hale ekwe ne humi ni twa ke ekwe lojugba ne ko menye ekwe ona bope ni mena mfe ne kepe oba kwe no owu afi o eke owale ye na kan gbena shije beni ekwe be no owu fe ne ke bo wo fe ne ke ayeye komani ewu ba ke o jeni tumo enye no alo eteno shi enuchumo pe ne hi o banye question fine obwe hinhia ni ke otofe no kopo ma fe stop bibio ko ma habokoni onyo question odugba na ke no tuni se sani mi ma tuni ni ma ya neke no fe neke ni ma fe neke be pi ya hin wo yi no echon neke neke problem bibi na ba because ke share ku ekeke one neglect ame wa gbene ni lehu efe no ko for some time be fe tumo ni enale sko nanu papa ni enimo gbe se mo ni ekeba ke neke gbe achemi neke akemfe osofo tashine enale aka osofo ni ye chu ni yokolebu ono fie no ni sanefe ke wale efi oke wale ona beni chon e wo han ni nu aye gba ikome si be pie ke nu ke yo ehinshi ni bia na amecho wu kenga ni nu ente ya ne ke ni yo engblale ne ke you will never be fulfilled like ona o mi shen o he ye no na chebo no ba fe kokwe na yin no fi opole ncho fe ne ba ye mu ejake monishku en ta ne wabo ni nya fe ne fe for no unjo no konklo ona yo be go be no o pa no ba shin ale e je on lolo be de pa le ba shin ye ne ke gbo lolo afo bi na gbene ana de kana kwe shi yo ban yo is a help meet for the man. I think what I weigh deeply as time goes on. Okay, but Benjamin Tony, what were the key roles of a wife? Okay, key roles of a wife. Mima chele help meet. Okay, because of any in the biblical stance and take care. Woma chele help meet. Number one, roles of a wife. Osofo e mariole e balewa fini. Okay. Yo ma yue fi o keken shifa ntelele ejake le chon me ni fi o over there you ba wonye wo yue fe ejake gbena ninna yo efa. Number one, o gbena ji owu e akeken clean o ba kwelo dugba ni lehun eka gba fa bi yemi o gbena ji obi ake oba chose obi ojugba benale ona ke oba yele kume efa ja wo church. One of the role of the wife is to make sure ake be pie sani ni yeshia esa ni shia lako ni yoeli kokwe Proverbs 31 is it 30 or 31 ngame ame manage oshia ona be pie inna like taflache ye dwomo wa fehin ngame ni ngame papa me ye dwomo wa fehin because she management impai kan she follow wow ashi she management ko papa ko ake o isha hejue fi o ni she jue ata eba chenga ni akwa ke o ebo modern alo ninga ke nu ebi yo ake mboko modern ona can feel fine ni yo ake like this is what I've been doing for 15 years still nu ake like shimboko modern edwamu ya ko no ni yo entai echonle ko bo modern in faith for 15 years ke every week me short du year for 15 years in pa calculate mo 1 year for 52 weeks. Ona benicho so ye ameka yo for you alo yo gban yo tashi ni eweku edumoshin na pa ye mo ke she ne ke Mother's Day ne apart from wo mami me won na me ke oye noko kaple alo noko ni senamalo is valuable
ona no ba nyo ke hale impa am ye nchuni eko ba pa bi ese hu ka shin bi eko me ka shin awon wo onyen le within 15 minutes no wa ke your mama je etomi your mama je ni bi ake me ake wa memi ake nakan bekume ni ayifomo ke nujibo ba na ke ni ayifomo bekume ya ni afio shin ye ka banasha ekume nyo no shwa no eka no ahoni no afeneke managing the whole place multitask managing the whole place ni kwen ehion kwen sani wo amenyomo ko ke yo papa ye no ko lodugba nso ma yo mo jinko ma bia shi ona nyuma wa wo yin ni wonye wo kwa ame odugba ja ke ame rose inye ma Wief eko sofo baba dan manafi o ma Wief shi ame rose fa wa denche including amenkwa wo denche wo no pa en wo tomo wo e baby info be ko ba ya no ba be no baba ni le ko bo eye no amashi no adwo yi ona o gbanti ne ke oni le ko dale ne fen se be ko le ba yo ene tole no ba ko tale be to no be ni ba fe no ba fe fine e ke wo fe fine ke wo nkwe ye ko kura duku yi yo wa ke yo amen baba ame rose le fa wa na kai fa ke wo ba wie ekume ko ba ngona shi nhio yo ake ngme no chie oba wonu amashi dienche mene wo wie pi na pi ya ge sumo ye mi support ye mi impa nie ninja po ye mi bo ofane ani BFA bi wo ani pastor Derick wa gbena koni boss o chie koni wo mnagbena ye shia alo key roles of a wife in marriage tamobeni osafo chonye na ewie ekoji yo bande ba somo ewule kenklen no enyo no bande ba kwashia boni abasa shia ni homo shia samo bi akwemo bi chosemo ejake keje Adam yino keje beni amegbeshin bla ake ame ton nyombo no ni nyombo fan lo mo ameno nuno na ke ale gia ke elacha mi ibaye ni ye wo nu be de kachon ye shia fenya wo ani ko obi ye wo bena komine sani ngama le gia ke bi atose mo eyebonye bodi che ebadugbe ehemo fie wo bi amebona fa ni ameke bonye yue mo atuni ejakele akele fo shia tamu wo be kuku oni le nu e ba na ye shia e ba dugbe ehemo ko awo me ke nyenye yue enye ke wo afi mo mi e ko hunji ake boyo e ba no ba o ba ni o ba somo shia chomu efe je owupe je obi pe ska le no ne ko le nu enye me alobo enye me alekole ona gbogbo ne ba fata nye weku he alokola ba wa ipo nye na ke fata weku he esani boyo o le bona somo nakai esani le bona somo nakai BFB o kani femo ba wa bi pastor Jonathan na ke o submission mi o yue no ko kecho meet na ko lo ona ke tumo aho ni yeshia ni aja o ba bi ya ke bi dabi je sekpe ne no wie no chonye o wie no go keke unga na ko relate le ne o polish le somwe go help me yeah the Mrs. Rubia ke the word meat is too harsh at least your half helper alone no not meat as in low je meat as in low she this is a biblical explanation of help meat, that is MEET. Allo bekume mate. Okay. MATE. Not help. Not catching a je pe abakpe bo. Okay, yo. Ona bini cho Pastor Jonathan last ona agbewe money. Be ina agbewe money nke ba ha je ake. Blanche le ekoni wa. Ewo ho. Sani agbawo. Sani bekume achonbo ake. Blanche le mi. Ona coaches, football coaches.
bekume no ni hani no twum feel difficult moko ba ke wo coach se be je no ko twon metwon e mo ka twon le pocket no ni ba atwa ni ba atwa so ba na ke 23 players and you 22 NHF a manage number 1 I'm a Eagles because I'm a yeno komo wo bekume no ni monte fe bo coach o ke la ke bo nfe mu ene ni look at you a manage mokoni eba fo eni na fo eni atabo ya no manage ego bekume ke mi fun le e no ba atwo ne ba it's a lot of work. It's a lot of work. Wo ye ni ba mi ni wo feel like in right. Allo bekume sani ma yen gbena. Sani miuma ni ma wie sani aye ekonu wo wie ke fatai nke ba mi quickly. Bekume hu yo eni ya. Shinu ye shia. Allo yo e pay. Chief enu I believe I can next week mo fe do mo no ba. Wo ba check enu wo kwa je me hu. E wo kase ake yo ele obasomo. Allo oba le wamo ama use na kan. Oba nu wamo you are a help meet. Ona wo be no wa nu e no ko fe mo. Ni nu fe nu ni e kashi ni e ye dwemo kamo ko wale elebe ne ke mo ya yes elebe ke le ba yinhia ni mu ana e mi DJ ne ba chon se hu ihamo ba je to mo na e wabo e wo bo na le to mo ko ni taflache somo like ona ke aye nyon habu no wabo ni taflache o ka fe ku a ojugba wo esa no ba na le to mo ko ni ye bo nyon ona gbewe mo ne yo Pastor Derick o fa ni mo na gbewe mo ni nke ba mo fe na ji ake ka okwa male mi nyumo ka ke sa ni nu komito yonshi ne wo mi nyumo mata wa lo mahale no ne wo ni bepi ye mene wo gbanshi le mi ife basalo ayo ya gidigidi na court eko na file for divorce e ji ake wo me wo twinshi wo ko boni yo eta flache echichi ke boni he ejepo yan boni shape draw e ha ne fi oba ke wo be wo to nga hu shitamobeni wo chon yen wo yu ake na fe nga yo ni shide yo fe yo dinga we sanika oba ya alobo nu efe ba ko shek blan oba ya sanu kwa mi ke solemo ke fa pa mo no ni male ke wa ke we should watch and pray beni o sole o kwe esuban eni fe mo ewe mo yoko ye ne le shani fe mo ebo moden wa ele samo shike gbe dan na ewe oba bia ke ise da lo mini yo pon ka nshi oba bia ke ise da lo ona ke mo je de yin kula so mi pa fai wo bla yin ni efe wa ke wo she blan ke o ya me ye solemo ke fai pa mo mli nyu moden che le ko ko na yin bene efe wa ke o te ngawo mo o ya wo kakla yo ke ba shia aflo mo mi to ejole ba aflo no ba aflo ke ba le ke ka bo so fu ayin o ba tele bule tele mo ke fe ke to ala kala wo yo si wo ba kwa na kanjeme hu ojugba edi nchoku ni wo ba yue no ni ha ni ye kuma fio na kan ojugba de enche Pastor Jonathan Kofi ke Pastor Derick Arthur nyera don ake nyeke weba yebie ya o machine no yo wa job amen mene wonna wakase no kofio Mrs Rubiai BFB mene nu e kra mene ye chefio ma bila ke shi ke enjoy program ene ke face money ma pini if I interact here money pay very particular attention to none of you majo ko lo ife yo be nyera don shko me ekun go you wala don yo yo papa namo ikanshi ako atun eni no ke oneko ni efe ijomo ake ike wa twanu kwa machine bon ka bulebulo shimo sani bo ke ohiwale fe afita ekoni enye eje emu skomeko mashi radio oke ja oya logo gbeji ni tetelate nyera don akenye fita wo ke ba shi yeni babe ango micho yeni wo ke ni filme ba wangmene oke nwa jonye nye hide tabando no fe no nye fe nye ke kwewo mashi radio o mashi online tv oke ja oya logo skomeko ni lai oira don technical producer Mrs Ruby ke my hands are busy over nyembo mitwe Mrs Ruby ke my hands are busy today but I listened to you thanks a lot
complete submission. Ema boni mu ajo. Akeshi. Be ona yo pakpa sane na yo nga pakpa sane na kan. Ekeni nemfeni we wule. Shi question shi idomo e wono. Mama Ruby yo wa job. Yo pakpa na mo ana. O jala wa hu fetengle. Nakai. Ona kwesa ni wana le bias wo counselor koni echon woni bi ku manye. Naka. Le e ke fonction ke shi bi fe gbini ba yi shin kotoka ne ke le o machine le straight up. Nakai. She go so for US and kwa ke. Ye fa ne ye no wo you otomo. Ta flat che obe brush ke piece o shin a. San wo kwajen ojugba. No nchon. Kosko me no po ka bia ka ma ba area mi chane ka suma mo ko. Stajulata. Chia na o machi radio wo geja o ya logo lele wa logo awon ba se enu wo se wa bi ehun ngmene ochie o ba cha no ake wo ba kwesha na isha ojugba ikome ni isha shi mu iseji onba wa kwe no nka fitai o machi radio wo geja o ya logo ngbeji ni Tettey Lartey wa ba maji Pastor Jonathan ocho isha one day ni gonti ajo okay shani no body manye kunda no shishia now they ade ku ken claim anyama sis rubiai bo ajo Miss Rubiai ke I always brush my teeth to ha yo mama naka mingla mo baba oi radon ake ofita we no ye bi no ajo bu shikumeku be kenya nu wo idon dan wo wa shie the Gym Bar and Restaurant ke Mastermind Multimedia Concept agbena Jenny's Pizza ke the Gym Boxing and Fitness Gym mba pian was a few no ajo nyefe shikumeku machi radio kenya nu wo idon okay akpio